Pasukan Rusia terekam mengirim rentetan serangan artileri dan drone ke posisi tentara Ukraina di Petshani. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 14 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen pembebasan Petshani di Donetsk. Para pejuang Rusia menemukan posisi tembak dan tempat konsentrasi angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan drone. Selanjutnya, mereka menghancurkan dengan kru artileri dan drone serang. Hingga di akhir video, di desa tersebut, personel militer mengibarkan bendera Rusia. Был разбит враг на территории песчаной прилегающей промышленной зоны. Велись несколько дней ожесточенные бои. В ходе успешной операции враг был откинут за территорию жилых домов населенного пункта. Теперь под полный контроль всего песчаная, также прилегающая промышленная зона. Победа будет за нами. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.